रुपया चंगी मल्ली हाजी मलिक लियाकत मजूका से 500 दौड़ो जी दौड़ो मेहरबानी करो दौड़ो जी शाबाश शाबाश प्रियान शाबाश हाँ सैयद बिस्मिल्लाह क्या बात है शाबाश सैयद शाबाश हाँ शाबाश शाबाश हाँ सैयद आया हाँ आया सैयद आया बड़ा लो तुम्हारे बड़ा लो तुम्हारे सैयद हाथ रखता है खुशामद ने भी अग्रेदा दरबार से बैठा ये बारवा मेला सैयद रुके नहीं गाया दरबार से बैठा पूर्ण अमरेजा ये बारवा मेला सैयद रुके नहीं गाया हाय 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 राजीव अगले टाइम भी सैयद दो मलिया की भी कल अगले टाइम भी पिछले टाइम भी ईद तमाम से बहुत शुक्रिया हाजी मलिक अरशद हुसैन मजूका साहब भाई साहब हवेली मजूका मुबारक सैयदिया क्या बात है राम अली फरूक हाजी मलिक अरशद हुसैन मजूका साहब जनाब ने ठीक ठीक मुबारक सैयदिया ठीक ठीक मुबारक बड़ी मेहरबानी शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी मलिक सरोवराज से एक साहब बंगला डोरे वाला जिला सरकोटा भाई अली नक्की नाम का छोर है सफेजल मने आवे अली नक्की मलिक गुलाम मुस्तफा शब्बू साहब हाल मुकीम मलेशिया अल्लाह जनाब की बरकरार फरमाए 7 लाख बिस्मिल्लाह जी आनो तशरीफ के बेहद शुक्रगुजार जनाब की नजर दौड़ा कोई दौरा ही मेरी अखी चो पढ़ के लजपाल जजिद नू छंदना सीने दे रेतले टिबियां ते जुल्फां दे नांगा नचना गड्ड बही दी चीड़ी आ वंजनी होठा नाल समंदर जितना मुड़ के दे अपने होठा चो रियासत शाबाश जी मुचर जी शाबा खलीफा शाबाश फौजीदा जी खलीफा जी हाँ ठीक है हाँ शाबाश मल्ली है एक जोरदार ताड़ियां 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 इस मौके बुला करे शरीफ हाय 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 जियो जी चौधरी जी जियो डेरे हाँ जी इस बात तैयार राशो जी सलामतुल्लाह खान खितरान तैयार राशो जी सलामतुल्लाह खान खितरान ओपनिंग ग्राउंड मैं अच्छा यहाँ कोड़ी शाह वाली साइड पे हाला करना शाबा खलील बने शाबाश शाबाश जनाब के सामने बुलाते आ गए जी उजैर खान बड़े मेरा इस्माइल खान तहसील पड़े आगे होता मलेच दीन अल्लाह जी भाई सवाल लिखा तो छोटा कोई नहीं उसने कब छोटा है शाह नाल शाहबा हाथ तवज्जो कर रही है शाह की रजा तवज्जो बिस्मिल्लाह क्या बात हुई क्या बात शाबाश शाबाश
جی ہاری تقریر ناصر بلال آزمان شیر ماچھی بلا کرو جی بڑی مہربانی شکر ادا کرنے والی اگے بلا کرو جی طرف ہوئی ہے قدار چنگی بلندات توقیر ناصر بلوچ ضلع چھانگے صدیات مار شہد نولے کھبیات مار فہیم اس تو بعد تیار رسولی علی کندو یا اسد باندار تیار رسولی تیار شاباش شاباش تریان شاباش خان اولگا بسم اللہ بوڑا جی بوڑا شاباش شاباش بوڑا جی بلو جی خان اولگا تریان شاباش شاباش شابا بلوچا واجبہ بسم اللہ کیا بات شابا نول شاباش شابا بلو شاباش واجبہ تاڑیاں اس موقع بلا کرے سبھی چڑا بچوڑ شاباش تو نہیں ہوگا شاہی نہیں آمدی ٹھیک ہے شاباش دوڑو جی دوڑو بہت سید باجی بہادر شاہ جی دو ملیاں شاباش عورت سید شاباش شاباش ہاں تاڑیاں ہایا ہو رہا ہائے جیڑا تاڑی نے مرندہ ہاتھ رکھدا تاڑیاں واجی با کیا بات ہے جی کیا بات ساٹھ چنگی لگی اگے جی محمد رضوان لٹھا شابا لٹھا شاباش واجی شابا لٹھا شاباش پر لگا مان پر لگا مان شاباش ہاں واجی با بسم اللہ با لٹھا با ہنٹھے تاڑیاں وہ اسے سب دے پوترا ہیں جیڑا تاڑی نے میرا مچان دا ہاتھ رکھا تاڑیاں اگے نعمت حنیف نعمت اللہ کندور جیڑا اسماعیل خان اگے اچھا سدیا تھالیہ جی شاباش جی عادل بلو جی شاباش ہے بڑ بنجوش ہائے 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 تاڑیاں اسماعیل بڑے بلا کرو جی اسماعیل حاجی چنگی کھائی تے 1000 روپیہ ناللہ صاحب حاجی ملک انصر پرنائن طرف 1000 شاباش خان اولگا جی بڑے جی بڑا اتنان کا بڑا مقابلہ حاجی با ناللہ ایتھے ہایا نول ملک انصر پرنائن صاحب جناب نے مبارکہ جی مبارکہ اللہ سے نگہ دراز کری زندہ باد واجبہ کیا بات وانول دناللہ با کیا بات ہے جی کیا بات شاباش ملک انصر باد پرنایا سے مبارکہ جوڑی دیا شاباش گجر شاباش گجر سواد بھی کھا سواد ہاں جی باؤنڈری آباد میلے پہ آئے گجار کھیت دکھاؤ پیچھے بھی صدیات میں مارا میر بھوجیا کھبیات مار بابر بھروانا شاباش واجبہ بسم اللہ کیا بات ہے جی کیا بات شاباش ٹھیک ہے مال گیا جی نہیں ہو گئی ہائے
गुजर हाजी मलिक आरिफ हाजी मजोका साहब मुबारक जोड़ी दी मुबारक हाजी इस मौके बुला के सभी अजमल शेर माछी फाजिल जिला हाजी मलिक मुमताज की तरफ ऐलान चंगी मल्ली ते एक बार हाजी मां बिस्मिल्लाह क्या बात हाजी नौल जी शाबाश शाबाश وہ چڑھ گئے نے خدا دی قسم نول چس بنا دیتی بڑی مہربانی شکریہ ادا کر رہے جی ملک سفر یمام کے رونا کی اسی آخری ہاتھوں بھائی کوئی بندہ ویچ دو میں مہربانی کرو ایک شہر دے آ جاؤ سردار مہدی خان ایک شہر دے آنے استاد امیر شام سے ایک شہر دے حاجی بادر چنگی ملک رہنا ملک فروغ مجھو کے طرف 2000 بہت سیدنا جی سید جی کیا بات ہے کیا بات شاباش شاباش حاجی با بسم اللہ ہے سیاد سیاد ہے سیاد میرا مالک مالک کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز باز کریں میرا مالک مالک کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مالک محمد نمازتے اپنے پیارے نمازتے اس دربار اور نمازتے جتنی بھی اولاد ہے بیٹے کے شہر میرا مالک مالک کا جو دیوار ہے وہ شفاعت کو نہیں کرتا میرا مالک مالک کا میرے مالک کا خیر فرمائے تمام پریشانی سے دکھ تکلیفاں مصیبت سے میرا مالک مالک کریم اللہ جوانہ دکھانے کے بعد سر سے اور تو محفوظ میرا مالک مالک کا ایران کا مسلمان دکھانے کا مدد کرنا میرا مالک مالک کا فلسطین نے مسلمان دکھانے کا مدد کرنا میرا مالک مالک کا ملک پاکستان دکھانے فرما ہر دکھائے ہر شاباش شاباش یہ زمانے ایک منٹ یار ملک تنویر کی لے گیا یار ایک طلب دائی ملک تنویر ایک منٹ یار ایک منٹ نہیں بینا ایک منٹ وادی ماں بہت اچھے کیا بات شاباش شاباش دورہ دورہ ٹھیک ہے دوبارہ اسی اب اتنے رائے کو پیچھے ٹھیک شاباش شاباش وادی ماں بسم اللہ کیا بات جی 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 ایتھے شاباش جوڑی شاباش اس طرح کے بلا